CM ga unakiba laite unage sukhande Kuki MLA sing Mamang chahi 2023 gi May 3 dagi Manipur da Kanglofani gi marakta irang tholakpadagi Kuki MLA sing na Chief Minister Nongthumam Biren ga unakiba laite matungda su unage khande haina Kuki MLA tarana puna sign tawduna thadorok pacherol amada haidi Kuki MLA sing Haukholet Kipgen Letpau Haukip Nepcha Kipgen Ngursarlur Sanate Paulinan Haukif Khote Lejamang Haukif Silunthang Kimniyo Haukif Hangsing amasung Bungzagin Baltena puna sign tawduna thadorok pacherol aman hai tha sigi nipanda Supreme Court ta chathakiba hearing amada Solicitor General of India gi maikaidagi Manipur gi Chief Minister na Kuki MLA sing unaduna Manipur da mausa gi fibam da hanjilaknaba honari haina Apex Court asaida submit tawki wafam adu Pumlan Lanba wafam ni hairi Kuki Mioy sigi mathakta ethnic cleansing chathariba amadi Manipur da hojik tholiba hingsa gi thodok sing asigi mastermind oiriba Chief Minister ga mamang chahi 2023 gi May 3 dagi ngasi fawba aikhoina unakhiba leite aduga matungda unage haina sukhande hairi Border fencing ki thabakta village chief amadi tribal government employees sing saruk yaba yaroi ITLF separate administration ki demand Fangdrifaoba Kuki Amata na ADC Mikhal yawi yaroi Indo-Myanmar border maru oina Manipur gi sarukta India government na ngamkhai sambal khabagi thabak chatharakpada border sigi nage chalariba tribal miya maru oina village chief sing amadi tribal government employees sing amata na saruk yabi ganu haina Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na appeal tawrakli ITLF na thadorok pacherol amada Indo-Myanmar border fencing tawnaba Union government na warep lawrakhiba adu amuktaga khanthabiraga khongpham adu handokpinaba ITLF ki maikaidagi chahi sigi January 3 da Union Home Minister Amit Shah da taksinkhre ITLF ki maikaidagi border fencing ki thabak lepinaba amadi ngamkhai paring da chanaramba free movement regime FMR lokthokhiba adu amuhana chana hanbina ba taksinkhibani ngamkhai sambal khadanaba amadi FMR lokthoktanaba Mizoram amasung Nagaland gi miyamna su India government da taksinkhibani Myanmar amasung India gi ngamkhai paring gi nageta khunda laita aduna laiminaragliba tribal community gi marakta lairiba social cultural amadi economic mari asi karigumba ngamkhai sambal khabadi Tana Kragani Maramasina Center Government ki Pirepadu Handokpina Bataksinuna Lakibani Hairi Amarom the Manipur government ki Makada Laitaba to Kaiba administration Ama Kuki Singi Oiba demand Tauduna Akan Mong the Hojik Chang Seliba Sida ADC Mikalgi Wafam Putorokpa Sisu Laibak Tiba Amadi Kongjang Asibu Mayon Amada Hongnaba Honarak Pani Haina Law the Bangam Loy Manipur Lengang Kuki Miangi Matakta Mion Minay kaya chathariba amadi Kuki micham kaya sikraba matam asida aikhoigi khongjang asibu ADC Mikhal na kaidongaida mayon honghanba ngamloi maram asina aikhoigi demand asi Fangdrifaoba Kuki mioi amata na ADC Mikhal da saruk yabi ganu haidi nakal amaronda mamang tha October 10 da Hill Area Committee HAC na waref ama lauduna ADC Mikhal pangthoktriba phawba mioi kun na temporary committee amamam ADC khudingmakta semduna chingi governors painaba Khanganki adubu waref adu lawba matamda Kuki jogi MLA Amata Yaoroi maramna HAC na lawkiba waref adu ITLF ta yaba ngamloi hairi tokhaiba administration amagi demand tawbagi wahauda ethnic violence ama thokliba chairak asida HAC na waref lawkiba adu aronba agenda amagi makhada lawkiba warefni maramdi kumja 2016 da ADC Mikhal pangthokraba matung matam loirba phawang asi phawba local body singi Mikhal pangthoktaba laglibani masimang nasu Manipur lengang na chingi miyangi karisu khande Hai bataklabani hairi ITLF ki cherol adu Kuki NP Churchanpur ki President Mejo People's Convention ki President Paite Tribe Council ki President United Jaw Organization Simte Tribe Council Wi-Fi People's Council Mate Tainaf Union Mar Inpui amasung Gangte Tribe Union ki President apuna sahi tawrakli Santi hanjalaklaka mi siba hengalakpa Miam ga sengba luchingma amani hai na mingthol pikraba BJP na luchingma lenga ase ki Chief Minister Nongthumam Biren lamdam asida thogliba irang ase ayamba saruk khanthare chingkhong chingya da nongmai khara kapna banatana tampaki mafam ayamba da santi hanjalakle chawkhat harangi thabaksu paikhattaba yadabani na chawkhat maikai rom da changsinaba honari hai na matam ayamba da phongdok tuna lakli Thogliba irang asiga mari lenana center da BJP na luchingba lenga kasupung kunmari wari sanaduna irang asi loisinaba honari haina tatna print amadi electronic media da phongdokli numit khudingi Manipur police ki police control room nasu pungkun mari gi manung da pamdaba thogok sing thokpa thingnaba thabak thorom kaya paikhatpaga loinana aina yadaba mawong da pairamba khusu khulai sing fagat paga loinana state asigi law and order control mapung fana tawri haina
नुमित खुदिंगी चेरोल थोगली मसिगी मथक्ता स्टेट अमदी सेंटर लेंगाक पाइरिबा बीजेपी की लुचिंगबसिंगना थोगलिबे इरांग असि लोइसिनबगी पांदमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मियेंग मखादा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा एमएलए ओइरिबा हुमफुगी मिहुत सिंगी रिप्रेजेंट तौदुना कुकी एमएलए तरा नगा एमएलए अमदी मितै एमएलए सिंग पुन वरी सानबगी थबक चथरिबनी अदुबु लेंगा असिना अंगम थाकता शांति हंजिलकनबा होनरक्लबसु वरी सानरिबगी मनुंगदा करिगुंबा होबा सोइबा खोंथांग कया यावरब्रा हाइबगी चिंगनबा मिचम मियामगी थमोइदा फाउदबा नत्ते कुकी नार्को टेररिस्टसिंगना चथरक्लिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असिगी मनुंग चना सेंटरना पाइखलकपा वरी सानबगी खोंथांगसिंगदा सरुक याबगा लोइनना मतम अदुदगी नोंमै कापा यावना वायलेंस की थबक अमत चथदे वरी सानबा हेक लोइखिबगा चिंखोंग चिंग्यादा खुंदारिबा मैतैगी खुलसिंगदा मरम सुखंग खंगदना नोंमै अमदी बोंग कापसिनदुना असोक अपन नंगहली मिहाल मिपुन कया थोअली मसिगी मथक्ता नोंमगी चरा तांजादुना हिंजरिबा खुंजा कया सुफम नोंफम खंगहंदना कोइ चेंचेंदुना लैरी लानसी लोइसिननबा अमदी मिचा मियागी पुंसी ngaक सेनबगी दमक सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स कंपनी कया मणिपुर थमलबसु नोंमै कामनबगी थौदोक्ति नोंमनोमगी हेंगलगली फिबम असिदा सेंटर अमदी स्टेट की लेंगाना मियाम दा वाफम अमता फोंदोकपा ngamdana लैरी नोंमै कामनबा अमदी कामनदबा तोंगाना थमख्रगा कुकी सिंगना मिजैदा नोंमै काबलक्ट्रगा शांति ओइरे हाइबा नोंमै कापा हौरलगा लेंगा की लुचिंगबसिंगना वाफम अमता फोंदोक्तना खंगसिनदना लैरिबासि करम चौखा थौरांगी पॉलिसीनो हाइना मियामना हंगनारकली चाही अमा मखाई हेंजिलगलबा लाना सिगी माइकै कदोमना चटख्रबगे हाइबदुसु लेंगा असिगी इंटेलिजेंस रिपोर्ट खंगदबगुम तौरी नोंमनिंगनी असिदा खुलाई मतिक चाना पाइबा कुकी सिंगना माइकै कयादा नोंमै कापतुना लंदारकपगी थबक चथरलिबासि स्टेट अमदी सेंट्रल फोर्सिंग थाजिनुना नोंमै काबलगलिबा मियोइसिंग अदु कंट्रोल तौनबा होनबगी ममी इता तादे खुंदा मिनरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगी मरकता हु कामसिनदुना फुरुप मसेल साउनबा अमना अमदा हुनबा अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मरकता वायखुम तौनदुना लैरिबासि शांति हंजलकपगी खुदम नते लानसि लोइसिनगे हाइरबदी सेंटर याउद्रबसु स्टेट असिगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमफुदा लैरिबा एमएलए सिंग असिना नुपा थोंगना मसा मसागी केंद्रगी मियागी पुंसी कन्नबा होनरकलबदी मियामनसु मखोइगी तुंग इनगनी मणिपुर थुगाइनबा होनबदा चौबा थौदांग लौरिबा कुकी एमएलए तराना मणिपुरदा थुगाइनबा वाफम यावना कुकी मियामगी अपामदा मांग थादुना वांगांगली थबक तौरी अदुबु कुकी नतबा नागा मितै पांगल अमदी मितैगी एमएलए सिंगना मसा मसागी चौकरी कोननबा होनबदा मियामदा ओइदा पादबा वाफम कया ngang दुना चुम सारिबा असिनदि लानसि लोइसिनदुना शांति हंजलकपा हाइबसि चाही कया चंखिगदौरी मणिपुरना मचे ताना काइख्रबा मतमदा एमएलए सिंग असिना तौनिंगलिबा थबक सिंग अदु तौबा ngamgadौरिब्रा इंडिया लेंगाना पामलिबसि मणिपुरगी सक्तम कनबनते स्टेट असिदा खुंदारिबा तोंगान तोंगानबा फुरुफ कुंथ्रागा मरी हेनबसि अमगा खना हंदुना मचे ताना काइरबा मतमदा मखोइना योंग तलियन ओइना मणिपुर असि मचे मचे येंथोकननबा थौरांग ओइरमलोइ हाइनिंगाइ लेते।